malah kabalik ngeng lah. Oh tuh, oh dipikir-pikir mah aing persiapan can boga duit mah. Nah, sia emang aing teu boga duit. Aing ngongkol lagi aing teu non kami toh aing. Isin aing di modalan Wari nongkrong. mah ieu bae si teh. Wari urang mulung bae heula. Geus meunang duit, kita mah terserah sia betah teu na. Enggak satu aing. Lakonan bae heula. Nah, main lakonan bae. Emang golek gitu. Aing dek operasi heula, Leng. Cenah operasi ka mana tuh? Aing dek ka lembur beling. Kan buru-buru amat sih. Urang mulai operasi we, Operasi ka mana, Leng? ka Kampung Paku. Oh, ayo. Tapi siang kayak mun geus sakati mujung preman, ulah kancolan teuing. Oh, siap. Besi sia bengep deui. Ayo tuh. Ayo. Ayam mangsa ya. Menang. Boneka mangpang. Ih, gemes ganteng mana aja. Ayo bonceng. Bonceng. Bencong. Mau kemana ganteng? Aduh. Ya ke dia tah. Kakuan tah. Jorokona. Jahat deh. Ih, diambil punya gue, sebel. Udah nggak bayar lu kemarin. Ih, sebel gue. Jas matat. Aing tadi panggil Pareman. Terus cek aing non Pareman teh nyaona bonceng. Bonceng bencong aing garetek aing. Ih, sia menyen masalah bae. Tapi saya teu kunaon kan? Henteu, aing menang minum, menang rokok. Ayo tuh urang neangan deui. Ayo. Gimana? Operasi lancar? Lancar, Bos. Barang bagus hari ini, Bos. Bagus barangnya, Bos. Stop. Coba gua lihat barang lu. Oke, gile. Barang apaan nih? Leng. Sini lu. Ya, Bos. Oh, barang apaan itu? Urus tuh anak buah lu. Bos mau kemana? Keluar. Laut sini, Bos. Oh iya, lupa gua. Leng, Ya, Bos. jangan lupa di subrek. Channel Budak Sunda Tangerang. Oke.